je skazao preko zakona, proroka i evanđelista, udostoji sve nas da u čistoti provedemo ovo vreme posta, da sačuvamo pogledimo u veru i da održimo tvoje zapovesti sve dane života svoga. Zapovedi anđelu mira da nas čuva kad dolazimo i odlazimo na svako dobro delo, te da bude uz nas i doprinese savršeno pričešću tvojim prečistim tajnama. Primi, Gospodare, klečenje i post svojih služitelja i daj duhovni blagoslovi svima nama zbog Isusa Hrista, Gospoda našeg, s kojim si blagosloven, sa presvetim blagim i žutvim duhom, sada i uvek i u sve vekove. Pomolimo se Gospodu. Gospodi pomiluj. Blagosloven si, Gospode, središnju Bože Otaca naše Avraamom, Isaka, Jakovljev, ti si stvorio nebo i zemlju, mora i sve što je njima ljudima si odredio pokajanje i spasenja, ne gledajući na njihovo pregrešenja. Primio si suze svoga sluge proroka Davida i dao si mu oproštaj grehova kada se kajao. Ma nas si isputanom željeznim okovima primio si molitvu i oprostio grehe kada se pokajao i tebe priznao. Bludnicu koja je poznala milost tvoju i uhode primila, spasao si, pustio da ide s mirom. Usliši sada molenje moje nedostoju sluga svoga i nemoj gledati da sva rešenja ovih koji ti služe i u pokajanju tebi prigavaju i daj im da budu skrušeni u srcu i bolni zbog grehova kojima prezemite tebe svoga Tvorca, jer i to može očistiti od grehova. Daj im svoju blagodat da se ona pobuđuje i da potkrepljuje ih, pa da se sete svojih rđavih dela, da ih sve u strahu pred tobom ispovede svom duhovnom Otcu koga si ti zasudio odredio i kao što si istinsko obećao. Udostoj da se sami u svom skrušenom smirnom srcu osete kao oni koji se kaju i zažale zbog svojih rđavih dela, te da zahvaljujući tvom milosrđu preko svog duhovnika i tvoga sudije dobiju oproštaj razrešenjem, jer si ti rekao što razrešite na zemlji, bit će razrešeno nebesima. Da, Gospodaru, Gospodi, Hriste Bože naš, primi služitelje svoje, koji se kaju za grehe, znane i neznane, učinjene svoje volje protiv volje, oni su spremni da i po tvom naređenju ispovede svojom silom blagodaću primi milostivo. Ukrepi da se više ne vraćaju u grehu i rđavim nepriličnim dijelima u kojima mnogo puta padoše, nego i podigni zaštiti od đavoljih lukavstava i svi lukavih zamki, da bi ti bez smetnje poslužio do svetlosti pravde sve dane života svoga, jer ti si Bog naš koji si došao u svijet da pozoveš ne pravednike nego grešnike na pokajanje. Ti si naredio da 70 puta 7 opraštamo za rešenje onima koji padoše u greh, kao što nisi osudio ženu koju fariseji uhvadiše preljubi i tebi dovedoše krušajući te, nego si milostivo rekao, idi od sada ne više ne greši. Tako i ove nemoj osuđivati, nego se u ljubav prema čovjeku smiluj, kao što si svoje milosti smilovala drugom, ženu koja je plakala svojim suzama tvoje noge omila, svojom kosom otjerala, tako i ovim služiteljama daj neusiljene i tople suze istinskom pokajanju, učvrsti im um i srca da znaju tebe jedinog istog Sina Božeg, koji uklanja grehe sveta. Primi kao što se primio Petra koji se tebe odrekao i pokajanjem i gorkim sudom obratio. Pruži svoju desnicu i primi kao što se prihvatio njega kada je tonuo u moru. Osnaži protiv đavola koji se bori protiv njih, očisti dušu i telo od svake nečistote, jer sam si rekao, blagi Gospode, da lekar nije potreban zdravim nego bolestima, i došao si da spaseš ne one koji se spasavaju, nego oni koji propadaju. Stoga, Gospode i Hriste Bože naš, daj ovim tvojim služiteljima da bez poroka završe ovaj započeti sveti post i da u njemu ispunjaju tvoje zapovesti, da budu prilježni u molitvama, da svim vrlinama ugađaju sve dane svoga života, da bi se čiste savesti, bez osude pričestili tvojim božanskim tijelom i životovnom krvlju prolivenom za sav svijet, da bi se dostojno oproštaj grehova, te da pobjede i posrame đavola koji se bori protiv njih, jer si ti, Bože Bog, oni ko se kaju, ne želi smrti grešnika da se obrati i živ bude. Pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko, bila je glavna tema propovedi Svetog Jovana Predleže, koji je imao po starozavjetnim proroštvima da pripremi ljudima dostojan doček Mesije i ulazak u Carstvo njegovo.
Rečima pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, otpočeo je propovedi sam Mesija Gospod Hristos, pozivajući ljude da se pokaju, da bi se posle toga mogli ući u njegovo carstvo na zemlji i njegovu crkvu na nebesima. Tim istim rečima otpočeo je svoju propoved otpočeli su sveti apostoli. Oni su kao prvi uslov za ulazak u carstvo nebesko tražili pokajanje. Vidimo već po ovome da se pokajanje pridao veliki značaj. Pokajanje je bio prvi uslov za ulazak u carstvo nebesko. I bez pokajanja ne može se postati pravim članom crkve Hristove. Vladika Nikolaj kaže, pokajanje je prva stepenica na lestvici što vodi u carstvo Božije. Pokajanje je osnovno i jedino pravilno kucanje na nebeske dveri. Ko se istinski pokaje i poželi da uđe u dom Oca svoga nebeskoga, taj je već zakucao na jedine dveri kroz koje se u dom Božji ulazi. U čemu se sastoji pokajanje, što znači pokajte se? Pokajanje se sastoji u preporođenju. Pokajanje znači ponovno rađanje i pomirenje čoveka sa Gospodom. Pokajanje se sastoji samo u priznavanju i ispovedanju svojih grehova, nego i u čvrstoj odluci da se greh više ne čini. Pokajanje je početak lečenja od samovolje, početak pokoravanja volji Božjoj. Ono treba da nas preporodi za novi život, obnovi i osveti. Pokajanje treba da potiče iz plemenitosti i dobrih pobuda. U prvom redu iz ljubavi prema Bogu, tom najvećem dobru. Pokajanje iz straha i kazne za učinjenje grehova je beskorisno. Ono mora biti istinski, iskreno i od srca i iz duše. Odbacite od sebe sva bezakonja koja činite i načinite sebe novo srce i novi duh. I zašto da umirete? Jer mi nije mila smrt onoga koji umire. Govori Gospod, obratite se dakle i budite živi. Pokajanje se ne sastoji samo u rečima, u priznanju i ispovedanju greha, nego u delu, životu čistom od greha, punom dobrih dela. Zato sveti Jovan Krstitelj, pozivajući na pokajanje, kaže: rodite rod dostojan pokajanja, dokažite svojim životom da ste se uistini pokajali. Tek takvo pokajanje donosi korist čoveku, bez takvog pokajanja nema oproštaja grehova, nema opravdanja pred Gospodom. Na takvo pokajanje pozivali su ljudi svi u starozavjetni proroci, poslanici Božji. Tako sveštenik Jezdra poziva svoje savremenike, zato sada ispovedajte se Gospodu Bogu Otaca svoji i učinite volju njegovu. A prorok Joil upozorava narod na reči Gospodnje, obratite se i meni, svim srcem svojim postojeći i plačući, tužeći, i razdirite srca svoja, a ne haljine svoje. Našemu vladiku Longinu, što uvijek nađe vremena da nas posjeti, da nas obodi, da nam da snage da istrajemo u ovome našem velikom pohodu, da se dostojno pripremimo, kao što reče otac Aco, da primimo Vaskrslog Hrista. Također zahvaljujem se visoko prečasnim i prečasnim ocima, kao i svima vama, što ste ovdje i što smo onako zajednički pripremili u trpezu ljubavi. I kao što je običaj kod nas ovdje, vi znate, sad ćemo prilaziti da cijelivamo, najprije kod vladike, pa onda jedni druge. Čestita i da naravno dočekamo Vaskrs i duhovno obnovljeni i osvježeni. Jedan sveti otac je rekao da cilj posta nije, dakle mi ne postimo zbog toga da niti je cilj da nam se nametnu neki zakoni, nešto, da se treniramo neko sad strogoći ili nešto da sebi uskraćujemo, nego ipak cilj posta je da omekša naše srce, da ga učini većim, boljim, toplijim i dubljim, da produbi našu vjeru i da nas ojača i kao ličnosti, kao ljude i normalno kao pravoslavne svetoslavce i vjernike.
Pa ja verujem i molim se Bogu da nam zaista tako bude, da na kraju kad dođemo do Vaskrsa svi osjetimo i da smo i osvježeni, da smo obnovljeni, da smo lakši, radosni i nekako da imamo i više vjere u budućnost, više nade, više optimizma, a međusobno da se više volimo, da se bolje slažemo, da napredujemo ovdje, kako mi, naravno, tako i naša braća i sestre, naše otadžbine. Molitva je naše najbolje oruđe i molitva je najbolje sredstvo i najjače i svako to sredstvo može da ima i svakome dato. Pa nek da se molimo, tako će nam biti. Hvala vam još jednom, da ne dužim, neka bude srećno i blagosloveno, da nas Bog sve čuva i da se viđamo što češće, to bolje u zdravlju i svakom napretku. Hvala i srećno. Samo malo dalje, vi možete dosta.